तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्याया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला इंडिजिनस टेलिभिजन या नेवा सरोकार ज्याजुले दखलाफा जी श्री कृष्ण महार्जन पाखे लसको सनाफा अभिवादन थौ नेवा सरोकार ज्याजुले प्रसंग जुनाइगुडु थौकने चर्चा परिचर्चा ज्याचुंगु अले सक्षा धार्मिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्णको पक्षको थनाला तगु मलमास अर्थात अधिकतम मास अले नेवाटे अनला दाइगु याचुंगु थोइले मच्छु नारायण दैथा मेलाजुई अले मेलाया नीति मुनुतो न्यानिथो दोलुन्दो नचुंगुदु अले लक्षियं कय दथि चाहिँ लखौ लख मनु भक्तजन त थेनी दैगु गठया स्थानीय मन्त्री सं थ्याचुंगुदु अले उके महत्त्व विषयले थठौ कठौ कनाचुंगु दुगुजुला वो मेला व्यवस्थापन नीति मच्छे गा लागया अनि वडा नम्बर पाखे चन्द्रगिरी नगरपालिका उगु लागा पाखे वडा छगु व्यवस्थापन समिति देखा टक दुजुल अले उगु समिति पाखे गुगु ठ ज्यास न उके महत्त्व तिथि पक्ष के सलबेगिन्ती समिति दुज नापो उगु वडाया सम दुजन जुया जाइना सुना दिमो नेवाम खुतर नेवा स्पष्ट रूपमा हनाइ दिमो वेक ख सुरेन्द्र केसी वेक त बना दिगु निनगन बक्ने सुरेन्द्र केसी जी तकलामा ठै ज्याजले सिधा जोजलपा लासकुस्ना जीव पाखे जोजलपा सुया मच्छी गामे गुगु ठ मच्छी नारायण दियदु न्याय मुटु नारायण दिय प्याया चम्पति नारायण दियदु अले करिब निन वो च्याल ढुंका न्याबले न वइगुपति मनमास अधिकतम मास मलमास या चाहिँ अनलान धाइबिना छु वो लक्ष्य इन्कम मेला जीव अले ठुसिन जुया छुङे दुजला दगलनापा दैदिस कि व्यवस्थापन सिकिन्छ गोगु ठैना सुना दिगु तो मेला ये त छिटो यो सुबाया व्यवस्थापन या सभाले ठोसिया न्यो न छिसा याना उये जो जिया उके छुछु झिउ कमजोर जुल दक्ले नापा झिउ विश्व पहिलो अवतार मत्स्य अवतार दु थाय पावन भूमि रेउ छिउ मछिगाय ख अब मछिगाय त विश्व चाहिँ झिसा ठोठाया चाहिँ बाला रह्यो याउ झि जन्मे जुमनी चाहिँ नागरिक छौ टरौं भूमि ख वजुलिने नाभ झिउ चाहिँ छुला लाला छिउ कितिपुरो नसे वेबले या नै काम तीन थाना नसे वेबले या थानकोट देखि वेबले ठा ठसे चाहिँ छिउ चाहिँ ल्यामतेसा न चाहिँ क्लब संघ संस्था चाहिँ पास भाइपिनसा चाहिँ जिम्डा क्लबहरु सहयोगमा ल जिम्डा चाहिँ ठोयामा ल ओयामा ल ठनो हुने चुङ्गी कर्थे उठे यो उके चाहिँ छुल लास छिउ मच्छी गामे हुने मच्छीनारायण देव दर्शन या हुने पुरै ठगाटे खुनि ने वो उठाया चाहिँ ठीक ठाक मखरे गलत सन्देश बना जाउँ वो सन्देश इटा चाहिँ नियन्त्रण याउ लागि अब इटा गएना कोइङ फैर हिसाबमा झिसा चाहिँ सल याना छिउ कीर्तिपुर बिर्त अले अन चाहिँ चन्दागिरी बिर्त ठाकुर बिर्त जमी निम्न निखे चोमी देश साबटेट सटा अले अन छि चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिका चाहिँ मेयर उपमेयर अले अन चाहिँ चन्दागिरी नगरपालिका चाहिँ मेयर उपमेयर सहित अले सम्बन्धित वडा अध्यक्ष फोकट टैटिया चाहिँ छौजिमा खलबल याना आवलीबाट चाहिँ ठो चाहिँ ख छिसा निन मुवालीमा ताकि ठनवेबले छिउ चाहिँ झिचुङ्गी करी रूपमा चाहिँ ढेपुलमा रिउ खण्डु उइटा नियन्त्रण याउले झि आटाको ठाउँ छिउ चाहिँ 16 गते जुल 16 गते टाको जुले झि सफल जुडु अठे अन चाहिँ छिउ चाहिँ नाभि बिले वेबले जिउ मोबाइल टन जिउ पर्स टन जिउ ब्याग टन रिउ ठब्लिको ख टोटली झिउ नियन्त्रण वडु छिटफुट छगनेको ठमेसा लोमल ढै बाहेक छिउ चाहिँ सीसी क्यामेरा झिसा व्यवस्था याना नेवा चावा सीसी क्यामेरा टै हिसाबमा उनले एकदमै बाला आटाको व्यवस्थापन पछि चाहिँ बाल्ना चौडु अठे छिउ चाहिँ बजारे न नाप्न चाहिँ वनकी अन चाहिँ ठगै अब योको काई धै हिसाबले चाहिँ झिसा मूल्य सूची छौ अनिवार्य रूपमा एउटा व्यवस्थापन समिति कुटाएन वे हिसाबमा पस छिउ चाहिँ समिति व दर्द जुइएमा हो पस छिउ ठो मेलाबले गन नहे चाहिँ मनटो पस टइखनि छौ रेकर्ड न डट अले वेक अप निसा मूल्य सूची टेंगा मूल्य सूची आधार चाहिँ छिसा जस्तो छौ कप चियायो 30 रुपैयाँ वेक अप निसा मूल्य सूची टेट लासा वो स्ट्यान्डर्ड छिउ डुकिमरो वो ढपुली मोलु छिउ चाहिँ इच्छा छिसा चाहिँ वो स्ट्यान्डर्ड गर्नु छ या 30 रुपैयाँ ढया चाहिँ छिटो चाहिँ वो 50 रुपैयाँ काल लासा मेला समिति हो जी सुरक्षा
पाखे चाहिँ उइटा आपत्ति चाहिँ उइटा सचेत याउजी आउँ लेभल ल्याछ उइटा पछाए चाहिँ हटाएको उटाको उल्टाको चाहिँ आएको तर ऊ तगले झिमी हुन् वानिका अले छेउ जिसा चाहिँ उपसमिति न्याउ उडेको उडका जस्तो स्वयंसेवक परिचालन समिति प्रचार प्रसार समिति उपसमिति छेउ चाहिँ स्वयंसेवक जुबी पासपिन 1 महिना भर चाहिँ झिसा चाहिँ जुइटा ठाको अले सुठे चाहिँ चिया नास्ता जग्गा नापो चाहिँ व्यवस्था या अठाउटी मखटने पासमै पनि निच्छी सुरु भने न्याब्लेन चाहिँ छेउ 3-4 बजे चाहिँ शनिबारलाई 7 बजे तक चुनमा अहिले जाछ सा चाहिँ नकमा त्यही हिसाबमा छिसा महिला टेट चाहिँ छौ समूह पाखे मैले चाहिँ जनप्रतिनिधि न्याबाना छौ टोली डेका गएको पनि गुल्न स्वयंसेवक परिचालन जोमी पास भइबिन चाहिँ जानकी छौ समिति अन चाहिँ पार्किङ व्यवस्थापन छौ समिति अन चाहिँ छेउ चाहिँ सरसफाइ हुन प्रत्येक दिन छेउ चाहिँ बान्टी सरसफाइ हैन उइटा गन व्यवस्थापन या भने उ किस्म चाहिँ यहाँ हुनु दो अल नाभ छेउ चाहिँ ल न चाहिँ मरो ल लेभल न घटे जो थबली चाहिँ टरौं संघर्ष yana छिसाए वडाए बजेट विनियोजन yana उइटा यार सफल जोडो ओ हिसाबमा आ छिटपुट निटपेटला चाहिँ समस्याले वया जोडो उइटना गहना जो कोल्ना हुने हिसाबमा ज्याजो चाहिँ ज्या जोडो ओ मचिनारिन दियो ढानलाई सामान्य त्या पुकुइ डथुइ डुबटी दियो अले अन लोहिटी लवैपटी ग जो को छौन्यु सालला अन सुक्खा खण्डुपटी छौ मेलाई इले आ ठुक्सी छिकिन्छ लन हेका दियो गुठ व्यवस्थापन न दियो अन चाहिँ गुकुए ज्यान लमोली नु ठासो या चाहिँ व्यवस्था नु खले कि अन हे चाहिँ वो मूली त हाक्न चाहिँ मिलेन चाहिँ वो खकी गठिक उके चाहिँ जिसा प्रश्न खल्या मा छौ वो चाहिँ छिसा नगरपालिका नाभे छिसा चुनाव लय न्याय मच्छनारन डेठा चाहिँ ल भर्याउ छु प्रतिबद्धता घोषणापत्र छिसा चाहिँ वो तयार थिएन वे अनुसार छिसा बजेट छुटेन बजेट विनियोजन याना छि नारायण देशिया भन्छ न्यानी छटा बोरिङ याना छिसा व्यवस्थापन याना खाव अन नाबना ल सुके जो कारण सुरी सोइ दु छिकिन्छ वो सोया छिउ चाहिँ गे टाल लासा झि आ मजबलेन अन जिबले च्याका झिघटी चाहिँ झाझा चाहिँ सुयो वो जिबले चाहिँ छिउ छुल लासा ल गुब्ले सुइरे न अध्ययन डटका अलि छिठा चाहिँ छौ परिचय चाहिँ के राछ हिउँदमा सुक्ने बर्खामा सुक्ने हिउँदमा पलाउने रह्यो ठ्याक्क चाहिँ झिउ चाहिँ चिकुलबेला चाहिँ फालाफाल लड्यो अले बर्खा सिजन ल घटे चाहिँ आउने होगा अनि विशेष त नाप वोट होगा तर वो के न अनुसन्धान यहाँ उनले भूमिगत जल विकास परियोजना जो भी पास बिना हया चाहिँ अध्ययन याका याबले चाहिँ छोरा लगभग छिउ 70-75 वटा चाहिँ उन स्क्यानेना सुएबले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड चाहिँ कोए गाले चाहिँ उ टटरङ पुफुट डु उके चाहिँ छिउ वावैबले जस्तो छिउ रेगुलर हिसाबमा गठे चाहिँ छिउ असारबले वावे मल चाहिँ असारे झरी साउनी झरी रहिने झरी जुई किस्म नेनु नेचाटाको झ्यार मिगो वावे याचन रास इले अले छिसा वापी खण्डास छिरा चाहिँ ल मोसुल मखु आ छोसाले चाहिँ छिसा चाहिँ खडेरी जुल वापिए मखन ढयु सन्देश भन्नास आइको मूल छिउ चाहिँ ल क्वाए उनी ज्यान ल ठामोइ ज्याजनका वो हिसाबमा आज जब भखा बुएंगा 72 साली भखा बुएंगा लिबिरी ल लेभल भरि ठाउँ ल अन चाहिँ क्वाउ ल ठाउँ मफ्टका आ ल इ लेभल चाहिँ क्वाए व ख खास ख चाहिँ वका गुकुट मसिनारिन डेटा मेला जुइबले थो इ दिउची छौको थ मेबिन डेटा खासै उनी बखु मसिनारिन डेटा उनी पटी थो अधिकतम मास जुल नारन्य गुणगाने विशेष त मच्छे नारायण पटी थो इले मचिगामे जमस ठोठो याजु चीज कठैपट्टि धार्मिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा मानेन सुसु दुखास खासला ठो समयले मच्छनारायण छिन नाप्न ढैल मत्स्य अवतार भवन कया दिउली न्याय मुठी चाहिँ नारायण मुखी न्याय बाम न्या सुय नारायण जु कारण ठो महिना भर छिसा चाहिँ न्यायला नेमजुने नापान हे ठो पुरुषोत्तम मास्टर न्यायला नेमजु ठेउ छौ कावते दु ओइसा सुनान न्यायला मनक बनेयामौ अले लिप चाहिँ छिउ चाहिँ ठो दक्ष उत्तम महिना भगवान नारायण जस्तो छिसान दैरी र अधिक मास हो सौर्य मास हो चन्द्रमासी क्यालेन्डर फरक जो हुनु प्रत्येक चाहिँ छिउ चाहिँ वर्ष अठिना 11 दिन छु गई 3 वर्ष लगभग 2 वर्ष 8 महिना चान्चुने वेंगा 1 महिना जुइ नि वे अधिक मास ख वो अधिक मासिर चाहिँ गुल्छा मलमास राई मलमासिर चाहिँ भगवान नारायण चाहिँ ग्रहण पुरुषोत्तम मास जो ख अब वो मासिर चाहिँ दक्ष पालाउ मेठा चाहिँ पूजा जना जुइ मुखो मेठा नरि चले जिमु त ठ्या ठासे जुइ रह्यो पवित्र ठ्या ख आ गोलिउसिया चाहिँ मछ खाछ मरुपी
गनगन डेठा गना 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 रेगुलर चाहिँ मच्छनारायण भगवानी दर्शन यहाँले ठाउँ सन्तान प्राप्ति जो सुखभाव त्यो ठाउँ कामना सुसु चाहिँ असम्भव जो खन सफल जो रह्यो उदाहरण र वेक अप वया चाहिँ का जिउ जिमु कामना सफल जो जिमसा छु ग्वाली आयो ऊ खिसमा प्रस्ताव ल्या अन फु चाउ चाहिँ वेक अप मिसन याउन उदाहरण यकै ढुका ले म्युपटी चाहिँ यामुजु रि चिज चाहिँ म्यु छुन भरो न्यान मनायु छ त म्युपटी थथे अथे यामुजु रि मोर अब वो चाहिँ खास छिउ धार्मिक ग्रन्थ अनुसार ठो मलमास छला या ब्याया बिन्टा भयो खण्डु नापो छौ तर अन लिपन चाहिँ छिसा चाहिँ अझै चाहिँ ठो मच्छनारायण क्षेत्र विकास कोष यो चाहिँ छौ उयो चाहिँ छिउ चाहिँ ऐतिहासिक पछिटन माल्यो खोज अनुसन्धान या हो उयोले भौतिक पूर्वाधार जग चाहिँ बालकी मखी वो हिसाबमा इतिहास गनगन्डोले जस्तो भागवती 20औं अध्यायले 8औं स्कन्धले डुढे खन्छिसन yana ताले उइटा लिपिबद्ध नै yana छिसा चाहिँ सब छौ सब चाहिँ पिकाउट हिसाबमा सनाजिरो र पुरातत्व विभाग न बना चाहिँ सल yana जुनुडो वो जुनी ठो लिप चाहिँ अध्ययन याङ्गा भगवान चाहिँ वो धार्मिक ग्रन्थ अनुसार खलाउँछ भगवान ग्रहण याना उठ्या उत्तम महिना चाहिँ सुनमरो वो दक्ष बनाउ जुल जिसमा चाहिँ ठो तपस्या याउटक तर अश्वमेध यज्ञ याउँछ टरौँ चाहिँ त्यो सुयतले वो अश्वमेध यज्ञ अश्वमेध हैन रेगुलर चाहिँ नियमित रूपमा छिउ चाहिँ भवानी दर्शन याउ अले विशेष त yana छिउ उबले छाइरे मालपा चाहिँ काँस्यो ठिले टया सुई सोपा 33 वटा मालपा चाहिँ छल्ला छ नियमित दर्शन याटा छ वो पुण्य लाभ जिरे खन 33 वटा मालपा छाउरी चाहिँ ठुकुन दिने दियो खकि न्यागुन इले न्यागुन दिने खग न्यागु दिने छाया रेगुलर दर्शन या मला वो हिसाबमा छक वया छास चाहिँ बाना रह्यो खण्डगा वो कठै चाहिँ धार्मिक ग्रन्थ डु अला छि चाहिँ वो चाहिँ अनुसंरक्षण लागि न जुया चुना दिउ जुल ऐतिहासिक पक्ष न पतला हेना चुना दिउ आटको प्रमाण ल्याउ गठ अभिलेख त अझपटी शिलापत्र त अयोपटी या पुरातत्व विभाग डु गठ अयोपटी छुडुले चाहिँ मच्छनारायण दियोपटी ठुल्टी फ्लाउरी चाहिँ छुले आउ आटको टुडु छु आ जस्तो छु चाहिँ धारातिर यहाँले 300-400 वर्ष नियो छि किप्लिजमा रामकृष्ण गुठनायक चाहिँ ठैना मर्मत याउ ठैडु ओसिया हैन जिसा चाहिँ माइक्रोफिल्म जर्मनी प्रोजेक्ट जर्मन टेसा छौ चाहिँ डेकाटो ज्याजन उइटन जेना छिसा चाहिँ उल्था याउ संस्कृत अठिन जो कारण उइट चाहिँ उल्था याउ किसम जेसम बिगेटेर बिर्न अले वो प्यावें काटिन छिसा सत्य तथ्य ख चाहिँ वो या उइट तीन पिकाउ खन्छ अनि स्थानीय रूपमा चाहिँ मच्छनारायण जयपटी चाहिँ गुनगाने न त अझ मिन हालात हो भजने या दाफा न डु गजपटी मि ढोके गजब वर्णन न त आ डाफा भजन न आ जस्तो अन मिन तीर्थ खास चाहिँ संस्कृति मिन दाउ न्याय ज्याछ न मिन तीर्थ रुपे चाहिँ दाफा भजन छिसाना नाप चाहिँ मच्छनारायण मच्छी ढ्याज वना खोज अनुसार इतिहास छ मिन दाउ न्या ज्याछ न मिन तीर्थ रुपे इतिहास प्याउन मिन तीर्थका चटो दुगा अब डाफा भजन न दु विभिन्न भजन दु अब लिपिबद्ध मयाका छिसा ठयर हेड प्राइस छिया लिपिबद्ध जुइंगा या बिचायना दुगा छि ठोइले सोचना दिगदु इन्डिजिनियस टेलिभिजन आजको दिपाकाको इवो दुसको दिपालिबा हाक्न मच्छनारायण दैथा मेलजचुङको प्रसंग नाप मच्छनारायण ठिठी पक्ष तकया वेक सुरेन्द्र केसीलिसी सला पाके भनेको चाहिँ जीव तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु ने नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला छिटो हाक्नसको लसकुस्नतन इन्डिजिनियस टेलिभिजन या तो नेवा सरोकार जजुले दक्लनाफा जी श्री कृष्ण महाराजन पाखे लसकुस जुजुलपा नाफा अभिवादन ठो प्रसंग जुनाया छनगु गु मच्छनारायण दैथा मेला जचुङको प्रसंग गुगु मेला धैगु ठो चन्द्रमास सूर्यमास नाफा स्वाफु दुगु अले चन्द्रमास कठ दिन बरे जुया हुनेगु अले सौर्यमास को तुलना बरे जुइगु वर्षे 11 दिन बरे जुइगु वे बरे जुजु 2 वर्ष 8 महिना देवले चन्द्रमासे छौ 1 महिना थपेजी वो महिना न गबले जुले देवले गुखुनु गटे ल्याक अर्थात सौर्य मास ल्याक एउटी
1 गते लाइमखुगु महिना वही तिथि कठ तिथि दुने लक्ष्य दुने वो 1 गते लाइमखु वहे महिना जी मलमास जी अर्थात अधिकतम मास जी अले उही त अनलान धागुना जुङदु प्रत्येक 2 वर्ष 8 महिना लिपा वहीपट्टि ठो अधिकतम मासैले मच्छु नारायण दैथा मेला जुगु ख अले अनि मेला अनि ऐतिहासिक पक्ष सांस्कृतिक पक्ष धार्मिक पक्ष तिथि पक्ष के सलाबेका सुनु ख मच्छु नारायण मेला व्यवस्थापन समिति आ दुज अले वडायन सदस्य जैना सुना दिम अनि समाजसेवीको थन जैना सुना दिब सुरेन्द्र केसी जी गुक थ छिक्नुसल मेला व्यवस्थापन न सुना दिगुदु अले मेलैपट्टि विभिन्न पक्षले खकना चुना दिला अनि मनु त दर्शनीय आइपि देव दर्शनीय आइपि ल्याखन हाम्रो लासा सोनिगले चोपी ठाठासे चोपी या सोनिगल पिनी ये लोखप पिनी या देशम पिनी गजबी मनु त उपैन आकर्षित ज्याउ या छुदु नापानी से ट्रेन छुदु नापि तुलना मनु त बरे ज्याउ या छुदु कि मरु गठित हो स्थिति एकदम युगे चाहिँ बढे जोडो छ्यो नापा चाहिँ जस्तो पस पिस नापि इतिहास नै झिसा खोज्नु छ नि हामीले पस र न्युसो भटिभरि जग डोड्यो आज छिउले पुरै बजार थन लगभग 200-300 मिटर टाका बजारी पुरै व्यवस्था जोडो अनि सटर छपायो भाडै रह्यो 1-1.5 लाख टाका चले जोडो ठो मेलै लागि छु 3-4 महिना न्याय वया चाहिँ बुक जुई आ उली आ झिसाना क्याल्कुलेसन आना उख नगरपालिका टिम ना पनि खलाना हामीले स्क्वायर उलले छ मूल्याङ्कन दैनी जब भाडा अब काई उ भाडा अब का हिसाबमा चाहिँ जनता ट्रेनमा चाहिँ यात्रु ट्रेनमा इन्सान काई मुखला त्यसले ठिटना चाहिँ नियमन यामा ने त्यो जिउ नगरपालिका ध्यान हुँदु आ लिपयुली नापले जनप्रतिनिधि मोरोली हिसाबमा गठिख एना चलाइना हुना आल जनप्रतिनिधि जवाफ दिएले जुइमाल वो हिसाब हुना जुनदो जति छु पूजा विधि न नाप न्यामेसा न्यावाहा जु थे जुया जौ थबले नाच छौ जिन सुधार या खे नै क्या जस्तो पूजा जस्तो छु दशिङकाली पूजा चले मोजो दशिङकाली पूजा सामग्री मिबिन छिटा होइ ज्या अलि इमसा कोचु नै क्या छाइ ज्या छ त्यसले नारायण व देवीले पानी छ दशिङकाली पूजा चले मोजोरका छ प्रसंग ने निवसको दैदिसी दशिङकाली ढाबले चाहिँ दशिङकाली दिइ त ठोइले पूजा चले मजो गनो न छु चाहिँ पूजा विधि छु चाहिँ भागवत लगायो न ह्याउन ठासे मेन ठासे नित्य पूजा बाहेक मेले रूपमा पूजा चले मजो धार्मिक ग्रन्थै अनुसार चले जुरे ठने नार्ने ठ्या ख विशेष रूपमा अलि वो जोले कोचिउ नै गा है छायो वो रे छिउ कोचिउ नै छ भोग बिउ ख भोग बिउ दे ठुकिसमा मजो रे छ सार्मिक सुने छम्निमै छ भाव बाइक टोटली उकेन पूर्ण रूपमा छ सफल छु दुका जी चितनिया सुनपति सहभागिता अनुभव ओके वे ओके छिउ चाहिँ गएर छ सहभागिता सवाले ठबली नभनबै यहाँ चाहिँ बढे जो मित्र राष्ट्र भारत इन्डिया चाहिँ पनि यक्कु भक्तजन त चाहडु अब वेकस पिन्छाना चाहिँ थो धार्मिक ग्रन्थ अनुसार पुरुषोत्तम मास गन टाइपले छिउ न भइयो छ विश्व प्रचार यहाँ उनले जियो ज्यान वेको पनि पुरुषोत्तम मास माने यामा ठेठे यामा हिसाबमा छिउ ठौटा चाहिँ चिए मनसी चाहिँ वर्ध चुना जियो लक्ष्य चुनी दियो ज्यान छिसासिया अब चाहिँ धार्मिक कट्टर वेको पनि डु ज्यान ठासा छिठाप जन खसिंगा टिपका टिपे चाहिँ इन्डियन मतलब मित्र राष्ट्र भारत न छाउ अले छिउठो उपत्यका जको नेपाल मण्डलले जको मोखो वो चाहिँ गुण जिल्ला मोरो धै मोरका छु वेको पनि चाहिँ पंक्ति वो हिसाबमा वेको पनि दर्शनीय यकै छहरु मिमेठा देशे चाहिँ मेरो बेला जात्रा पर्व यो छुनिए मुजी ठोल लक्ष्यंक जो कारण न आ चाहिँ केन्द्रबिन्दु गुली प्रचार जानु उलुलु मनु त चाहिँ बढे जो हजुर छि मचबले नि सेपति आटकै स्थिति सोले मचबले गजौ स्थिति मानु थौसमे 20-30 वर्ष यहीपट्टि अवस्था व आ तुलनात्मक रूपमा हाम्रो लाग्छ गुली चेन्ज हो सहभागिता ल्याख व मेला तरौ ज्याउ ल्याख गुली चेन्ज हो खकले आ ठुके चाहिँ छिउ गरेर आछ नाप जिमसा सिउ जिम भटभरी सिउले अनि यो व्यवस्थापन यहाँ उले छिसा अग्रज दाजु छ यहाँ दिउले मेनले नए न्यू लाइन छ्यो हुन्यो वो जियो अध्यक्ष जुइंगा वो क्षेत्र विकास कोशी पाहे सूर्यनु ज्या अले थपाबला जको 10-12 फिट लनो छियो अले छजो ठाउन्यो छजो कुवाबे अले अन मिसा मिजा मेसी निमेसी लाइन न ट्याडो वो छिटो कन्ट्रोल याटे ठाकुगा अब उइटा चेन्ज याना ठ्वेप चाप बडे जुन खै मखरा ठोला लच्छी छिउ छनल मखो जस्तो मातृथि मेला मेठा गर्न मेल जस्तो छनु निनु जी जस्तो सालदी मेला लसी जी रासा उली चाप जी तर छिठाला वही सामा चापले बडे ज्याउन छुयाडे उइटा वैकल्पिक गुबले ठुगेन ल नल गोले जिउ पसट पन नल गोले छुराल एक सो मखरा ने
उइटा चाहिँ छेउ बगैँचा डुनी नआए व्यवस्थापन होइन ऊ अनुसार भौतिक संरचना दिएका उयो लगभग छेउ 500 मिटर चेटाको लाइन थियो अबले चाहिँ थौसे 20-30 वर्ष नि हो मनु त्यो गुल्टी संख्या सहभागी थौने तुलनात्मक रूपमा अब बची तक दैथे चाहिँ लछि बची बाछी फुल ढुङ्गो अवस्था गुली संख्या सहभागी एकै बढे जो एकै छेउ उबले चाहिँ 30-40 हजार बोल्ला छ एक वो उठे जियो आ चाहिँ लगभग चाहिँ ठोय रेसियो न बोल्ला छ 20 लाख नागे जिगा अले अन छौ ठ्याड नि गु फुकु ल कोइ पाउन अनि स्थानीय ठ्याड देखा त ख सुख अनि स्थानीयलाई छुजुइ दु खकी गठका मुख्य खला छेउ अनुना मोली पवित्र जियो ख मछे नानी कुण्डे बोलिया यो भए मार्यो दुगा चिसान लय व्यवस्था न वे जया यामा हो नत्र चाहिँ नार्ने ठ्या भयो लय मोरो तैबले लो बामलो सन्देश हुन नापुन न्याना छ ल प्रिभिलेज हाका त्यो आठखबले चाहिँ वालछेल जुके ह्याक फु कारण चाहिँ होका उडेगो संरचना हामीले चाहिँ नापानसे उडेगो अठे खकी या लिप चाहिँ छु मरमत जुडु की गठिदो मो वो डेगो चाहिँ अठे ख चिसा जी संस्थागत रूपमा उन्नुका छेउ चाहिँ 67 साल नहे चाहिँ जो टाइल तिर्न जिर्न जुया चौठा से तामै पाता यी पाता अन चाहिँ ठाठी बुट्टेदार खापा खिपा फेरे आउने यहाँ कोया अलि ओलिपरि डुब्री पखा पियाट फुकन दछि अपान डन्यो उड्डन्यो अलि मोटी व्यवस्था फुकन चाहिँ लिबछि चाहिँ नखाका तर मन्दिर चाहिँ देगो चाहिँ कोया ख गु आ चाहिँ शैली टुयुपटी देगो अठे अठे ओ भगाया बोया न मस्यो छुन मजो मजो फुकु कुए चाहिँ गठिना डेगाटो जग त्या डेगाटो खकी था ढंगा डेगाटो कि गठिना टोपडी उ डेगा ख फुकु पहिला जग छु सामान्य जग दो अपरन टप जग न खनमुरु वो झिन देगो न्ह्यन उखु ठुकी झिस आटक न मठिनी अले झिन ठी ग्या जय ठा त हिजि काजक ठी मजु दो वो जोली पुखु छौ जीव ठे डेगाटो ओरिपु डेगा गुल डेगाटो उइटा झिस बोलाग्यो बाहेक मेउ छिउ चाहिँ जुन चाहिँ आटक मठिनी मूर्ति सन्दर्भे ढामलदास न्याय मूर्ति चाहिँ नारायण देव प्याया छु खण्डुपटी जुल मको ना न्याय मुरिमो बच्ची छु न्या न्या जुल कोइ न्याय आकार अन नार मुटु मरो वो गुली साइजपटी ख गठक लोयु खाव हजुर सिलायो ख सिला छु लगभग 18-20 इन्ची तिले अब थु मेला बोलेला पहिना अन भक्त जन त थिन मेला मखबले गेजिले छ अन सुनसाने जिउ ठाकी गठक मेला ढुङ्गा न चाहिँ शनिबार छेउ चाहिँ एकादशी खुनु पुनी अहिले मङ्गलबार न भक्तजन त चाहियो जागा मनु त अन सहभागी जी जी पुजारी ल्याखा छु ख पुजारी त गुठी व्यवस्था यहाँ टौटो गुठी संस्थान अन्तर्गत ख अब लगभग जग्गा छेउ 40 रुपैयाँ जी जग्गा डु ठोप छियान ह्य भटी चाहिँ गलत ज्या जस्तो चाहिँ गुठी जग्गा रैकर या खुवाजुल उइटे छिसा छु रोगे या सफल जुल आ लिप चाहिँ अहिले छम झाडु बजार चाहिँ सफियम पनि छम्न गुठी व्यवस्था याउडु अन लिप चाहिँ छिसा छुसो चाहिँ टन राछ संस्थागत रूपमा क्षेत्र विकास कोष हुन वेगपिन डिमान्ड छुरास आ फुकन रुवा चाहिँ पुजारी रे जुइगा पिन्छौँ ढेपा वो बोपी मेस्ट जुइगा तर आ लिप चाहिँ छौ कोष खडयाउ कोष डेका छेउ चाहिँ कोष चाहिँ न्यूनतम वेगपिन तलब बिउ वो हिसाबमा चाहिँ खन न्याउना चाहनु आ चाहिँ वो ढंग व्यवस्थापन या रिचको थाइ सो हजुर अहिले गुको ठाउँ अन मछिनारायण डे था उले मछिनारायण डे युक्ति वो पुखली दूध दिएको अन त्यो दर्शनीय स्वाभाविक है जुल सबको ठाउँ दखले केन्द्र बिन्दु हो जुल वो नप्न वो मेउपति अन बुफाटे उनानो सम नारायण डे जेना सम्पति लोहिमपति दुटगाडै वो छुखले वो चाहिँ छिउ वसिया लगभग 200-300 मिटर उखे सत्यनारायण का हो सत्यनारायण जो ख सत्यनारायण यो न पूर्ण चाहिँ स्वरूप मखुका पूर्ण स्वरूप चाहिँ ऐतिहासिक झिसा वन अध्ययन याना चुना अब सत्य तथ्य खपियामेको झिसा नुया मुजो तर नेनो कावत अनुसार चाहिँ नापै पुर्खटासा ठोकिए चाङ्गु नारायण साइड गन चाहिँ हेड कुटा yana ठन लो बाला ठन्छौ चाहिँ दियो डेकमा ल्याल जोना छ उइटा चाहिँ साइज हेड नो छ्या हेर जुल चाजुल आ ठोका ठुलजुल यामुला भर्छ जिसा यन फै
ढाई किस्म चाहिँ वेको बिचा चाहिँ नाप्लो खम वठिना चाहिँ पोठ कुब्याङ्ग्यो फुक्स्या मिले ज्या जुना थाल बिजे गन्ठेन काठौँ बाया छुन्यो अले कने यनका क्यानोल या चाहिँ छरा चुनिल अले लिप कोने खुन डना सोले मोर भास त्यो गन याल सो या अने त्याले क फै मुखट ठोडिएर ठने थाहा पनि या भने अन थाहा पनि यो सत्य वास्तविक सत्य रुपे अन चाहिँ विराजमान जुले व सत्यनारायण जुल ढेउ खण्ड मच्छी नारिन ठाउनी बि उपैन अन्न हुने कुसिया मुन्टे सस्यो मुन्टे त अन्न दुरेका चाहिँ छु अथे केनी पुटिन ज्या ज्या छु डु छिसा ल गन गन खट सत्यनारायण त्यो डु ढिनो वो किनिन ज्या ज्या चंडु माइकिङ रुपेन खम नोटिसिना चंडु अन लिप चाहिँ जस्तो ओडा न छिसा जनप्रति ज्या भएंगा उही संरक्षणलाई छुयाफो त्या परिपरि बडेज न छुटेन उइटा चाहिँ बालाक्यो उइटा ठ्याक सिक्यो उनी नली बालाक्यो उ किसिम चाहिँ ज्या ज्या मसिनारिन डेटा चाहिँ ठो इले चाहिँ मेला जे छु इले अनुवे चाहना दुबिन द छुदैदि अनुल लास ठोखनी ठटजुई थनवेजु अनवेजुका जानकारी बिमार लास टेलिभिजन सुना दिबिन द आट अन चाहिँ वेट आइट बालाउ ढिउ कितपुर जुया ख छु तीन थाना न वेजु वना बाला अब कलंकी कुली छु निर्माण जुया चौ दुख ओके भटिजा डिस्टर्ब जुय ख कल तीन थाना न टपिङको वेजु पिचे पिच लडु अल किपिना वेलो सवेके जुल अन सतुङ्गल न वेजु अन ठुके छु थानकोट महादेवस्थान न वेजु पेखेन वेजु ठाया ढुका छौल ब्लक जुला सो ओके मजु ढे खमरो वे जुगा अनुया छुसुए खनी ठनठन चाहिँ मसोसे मगा ठोठासे मोसे मजु ढे छुदै आ ओके चाहिँ छु गयो रासा पहिलो नम्बर छ रहे सत्यनारायण छौ जुल मच्छिनारायण विशेष त मच्छिनारायण उन मला अनि मोली सुए उठाउ जुल अन मियोली पा हान छिसा जस्तो चाहिँ जीव संस्थैन नाका क्षेत्र विकास कोष पुरातत्व अब चल याना उ किसिम बजेट 2 करोड 45 लाख हान विष्णुदेवी वैष्णवी देवी मन्दिर जीर्णोद्धार दिया ज्याजुया चौडो आइमा छि प्रधानमन्त्री पाखे वेकै पाखे शिलान्यास याका छु छट निटति लग जाला जे छाना छाक्यो अनि यहाँ बागदिनी ओठेना अब यो जस्तो मच्छिनारायण छिसा चाहिँ हुलाक टिकट न प्रकाशन याना अन छेउ चाहिँ अब इटा मत्स्य जयन्ती नत्र नाब मुस्यो पात्रे चाहिँ छुटो सोयासन हे पात्रे चाहिँ मत्स्य जयन्ती अब गन्डा मुस्यो तर मत्स्य जयन्ती मत्स्यमय खडेको छ पाञ्चाङ्ग निर्णायक समिति हुन उड्न छिसा उजार याना पाञ्चाङ्ग निर्णायक समिति चाहिँ दुजटन एकदम लेर्ना दिल ओहो मत्स्य जयन्ती जिम्फाना उठ्यो गन मुस्यो हेर्ल आखिर खन खनि उ जोयादु अले अन वेमा पछि चाहिँ गठे पौराकी अझ झिसा छ गुरु योजना डेका उइटा चाहिँ झि मच्छिगमे छ्या उनमाले ताही हिसाबमा अन जस्तो विष्णु विदु मच्छिनारायण दु अन चाहिँ चोय लिके झिसा चाहिँ शान्ति बनि रूपमा चाहिँ 28 छमा बुद्ध हिँडेका उया चोय छिउ फुक पब्लिकली झि जनता देसाया चाहिँ दोसी लाला चाहिँ छौ बुद्धै मूर्ति डेका दिनु ओसिया चोय हाना जापानिज निपोजिन ढाउपनी संस्था पाखे चोय स्तूपा गठे पोखरा छौ स्तूपा दु वे स्तूपा डेक्यो वे हिसाबमा अले चुन्देवी ढेउ मन्दिर न दु अन चाहिँ विश्वकर्मा मन्दिर न दु फुक याना छौ पेरिफेरी चाहिँ चाइली त वन्डास ठोठो खण्डै ढेउ खण्डु अले छिउ चाहिँ समुद्र सतह यु न 1440 ने 1600 हाइट टाक छिसा अन स्वेडु भ्याली पा लग स्वेडु छक छाया अन चाहिँ दर्शनीय छौ अन हान मेउ छौ छु जिमा प्लान याना जुन रासा मच्छिनारायण देठा हप्ता छक गठे आलो भरेन न्यायपुलो शिक्षा बाला टेको उके झिमु मेउ छौ भावन छोया जुन रासा प्रत्येक शनिबार झिल छुजी छनु बनी मोटै व्यवस्था न उ शनिबार रुपे मच्छिनारायण रुपे चाहिँ छु विभिन्न लाइट विभिन्न ना चाहिँ छक अन छौ ग्याजरिङ या छिपु फुक छया छक चुना रिफ्रेश दियो गन्तव्य चाहिँ जस्तो झिसा चाहिँ गनुन्यौ पाटन कृष्ण मन्दिर हुन्यो बनि हुने नि अब गर्न बसन्तपुर हुन्यो ढारे मच्छिना देखा छको उयो उ किस्म छ आकर्षणीय व्यक्ति या बागबरी मन्दिर जस्तो झि ठुकी न्योनी बागबरी मन्दिरहरु उ हिसाबमा छक चाइलुले न्याब्ले न तनाव छा चुना जुन्यो डेठा हुन चाहिँ छक भयानु छक न्यु भच आनन्दल कानु न्याब्ले कमाया या लपु ख्यापु यो दिनसम्म छक रिफ्रेशमेन्ट जुइन नानी हेरेर ठेंगेमा ढै चाहिँ सन्देश बिउन उ हिसाबमा ज्याजो न्याब्ना चाउनु सुरेन्द्र केसीजी छि ठन्डीको चाहिँ दिल ले ठुलो छिकंकन दिल मसिनारायण डेठा मेलै बिसले छिटै कुसवाली बाख्न नपले जोजलपा छिसन ठन्ठ्याङ सटा
जिउ मनेलु जिउ गामे ठासे जिउ ठाउ ठासे बारे ढ्याउ गुल्न अवसर बियार्ल उकेलनि चाहिँ छिटो अले छिउ ठो टिम वर्ल्ड टेलिभिजन परिबाट यो जिउ पाएन सुगारो झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु ने नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला